Kao desert za vaš sutrašnji meni predlažemo vam da pripremite čokoladni kolač sa šlagom. Za pripremu ovog deserta potrebne su vam sljedeće namirnice: 30 g kakaoa, 90 g brašna, 120 g šećera, 2 kesice praška za šlag, 6 jaja, 1 prašak za pecivo, 1 kesica krem šlaga od čokolade, kokosovo brašno, čokoladni preliv, 500 ml mlijeka. Potrebno vreme za pripremu ovog deserta je oko 30 minuta. U sud za mućenje polupamo 6 jaja. Dodamo 120 g šećera i mutimo mikserom dok se šećer ne rastopi. Neprekidno muteći dodamo 90 g brašna i 30 g kakaoa. Preručimo testo u tepsiju obloženu kuvarskim papirom namazanim uljem. Izravnamo površinu. Stavimo tepsiju u rernu i pečemo 10 do 15 minuta na temperaturi od 200 stepeni. Izvadimo tepsiju iz rerne i koru prevrnemo na vlažnu krpu. Odstranimo papir i ostavimo koru da se ohladi. Pripremamo krem. U sud za mućenje sipamo 250 ml mlijeka. Dodamo šlag krem od čokolade. Mutimo mikserom dok šlag ne dobije potrebnu čvrstinu. Testo sečemo na polovine i premožemo čokoladnim prelivom. Na jednu polovinu kore nanesemo umućen šlag krem. Na filovanu koru stavimo drugu polovinu sa čokoladnim prelivom na gore. Sečemo kolače na kvadrate i serviramo na tacnu. Prethodno umućenim šlagom punimo kuvarski špric i dekorišemo parče kolača. Na šlag nanesemo čokoladni preliv. Pospemo kokosovim brašnom. Uz ovaj desert predlažemo da popijete kvalitetno suvo belo vino napravljeno od sorte Chardonnay, voćne arome slatkastog ukusa. Služi se rashlađeno na temperaturi od 10 do 12 stepeni. Kao odličan završetak ukusnog obroka predlažemo da popijete šoljicu crne kafe. Prijatno! Kao desert za vaš sutrašnji meni predlažemo vam da pripremite čokoladne oblande. Za pripremu ovog deserta potrebne su vam sljedeće namirnice: 150 g mlevenih oraha, 200 g mlevenog keksa,
seckani orasi, 2 margarina, 400 g šećera, 400 ml mlijeka, 200 g čokolade za kuvanje, jedno pakovanje oblandi. Potrebno vreme za pripremu ovog deserta je oko 20 minuta. U šerpu na šporetu sipamo mlijeko i dodamo šećer. Zatim dodamo margarine. Čokoladu lomimo na parčet i dodamo u šerpu. Kada se margarin i čokolada rastope, dodamo mleveni keks. Promešamo, a zatim dodamo i mlevene orahe. Promešamo. Sklonimo šerpu sa šporeta i na prvu oblandu nanesemo fil. Postupak ponovimo dok ne potrošimo sve oblande. Posljednju oblandu pritisnemo rukama da se zalepi za fil. Celu oblandu premažemo filom. Na fil nanesemo seckane orahe. Kada se oblande ohlade, sečemo na parčet. Parčet oblandi poližamo na tanjir za serviranje. Uz ovaj desert predlažemo da popijete kvalitetno suvo belo vino napravljeno od sorte Chardonnay, voćne arome slatkastog ukusa. Služi se rashlađeno na temperaturi od 10 do 12 stepeni. Kao odličan završetak ukusnog obroka, predlažemo da popijete šoljicu crne kafe. Prijetno!